تماشاوان رجا از سر کی بدم وه و بجن چه سره هکه وچونه باجار مردینه خصوصا جیچونه نافچه یا مدیاده امان هشیار بن کسی که عمری وانسا جوان خویاد کن تبوانا خبر دی صحبت کی تبینی که اوه نافسره بونه اختیار بونه یا خیره اف چه سره که بجنج مرا چه گنج دبینن حیرات بجه اما هوای ما خوشه یک یا دیا آوا ما خوشه دو یا سیا ام خوارنه که خوشت خون و ام کیف خوشن جالوه داره وان تشتین کو مروا جوان دکن اما بجا همو تشلوه داره که یک جوان تشتای جی ایرو از بینم سرکرانه نوه برای سرد نوامه داشت کسی که رانه بجن خودت کو چه وجه هشیار بن خالص لگل منه افروش امی هم چکرنا ماسیون ام ماسیون کو الودره تنه هالبراندنه ارتیما وان تکرنه و مزند بن و تنه فروتانش بو گشتیار کو کسی کو چو سری آوه یعنی آواسپی تو ایلا کی ماسیون مین بölge یعنی هرم تام بکه خوشیا گرش خو اوه خالص دو ماسیه خالص قوت بشترا خوزیا اوا ماسیه انا اصلا راکر بونه حب كده حب مجيب خوارنا ده تشنامه ده تيب خوي چوای استا هلبراندن öğretimi چه استه ده یا لسری آوه گل زیادتر گوشته مریش کند خو یان گوشته سورد خو آنجی ترجیح هواجی لسر ماسیه مین bölge نه کارش چه استه ده گشتی گوتنه بدم ته و ماسیه مه بله برز حسین کار صبح بخیر به جناب ویشین که یه سر آوه آنجی آوا سپی راستی کسین گوته نگشت و گره انتن سیرانگه هری وگو به زیده ویده وگو به نقینه هلویشیرش بنا گوار نویده دم نخوش در باسکن بنا که جی کسین گوته نویده نگوش تنش مردینش هاویر دورم باجار ما این ویدرو دم خوش در باسکن نه که جی دسته من ماسی که سر آوه ها گود به الله بالق از خوازم گوز نه که پیچ کدی نزدیک کامرای بکم ویدری کسی گوهات ویدش غینی گوشت سورج غینی گوشت سپی امریکا هری زیده گوشت ماسیات خوش برگو طعما ماسی ور زیده خوشا هلبرینه که زیده ویده ها ساله نزدیک 400 تن ویده ته هلبرین و ته پروتین نه کیجی ام وگو به ام سیرانگه ها برز حکیم اغرمانن قالوا اوج ماسیا نه که هلبرینه وش آگاه یادم امی ماسیا گوین ها که وی آماده کرد وجبنا وشانی آمده دستوی همه بحثا ماسیا که همچه بحثا سری آوه که برز حکیم اغرمانو بخیر هاتنا وشانا ما و امو پیروز کنش بنا گوین هلبرینه که حالوت کن قالوا اون کار بحثا سری آوه و ماسیا خوب کن دست که اون بخیر هاتن سرتا کردی و برگو فرصت دفته ودانا ما ام قال سپاسیا ود کن بلی راستا اما سیاحت تی مرحله دقلك مشيت بيج يعني اشمال يعني يقولوا درباس دبي يبرقوا شفت لك ام بخو ام بخوتي تكن ام تشيلياتين واتشيليا مظن تكن ام يمدد نوانا ام طابكي هات تشتكي تعبك ويها بتعبك وبكدك تين مظن بنتنا في مرحله وجهه ما جي هيا جهه ام ببريجن سيدان جيش بو ملط يجبو خدمتك الاخوه وباش بوقو امجي ام يعني يجبو دبوري يا بلاستي ومهالو ام هنا في سويه ام دبريجن قالما دردوري ما جباجاري ما تينا سيرانجه تينا طابكي دفيج مدى اب امكانات صراحه بها باش غنينا وفي شكل امجي ام دبريجن ام دنوانا وماسيو براسيج قال كي خوشن ماسيا الله بالغ يعني دبهيت بماسيا صور طابكي تركيد بالله بالغ تماي تباهيات تركي دهنا بس اما avama خوشتي يبرقوا avama يعني ava سبي يا دا كهنيا سبي يا دا سري افي avama براسي ماسيا قال خوشتي لذات كي طعمك قال خوش دي ماسيا ما يبروا هاوي ملطي ما قال ما يجو ماسي تخوي جارك تخوي هرجار تخوي بس اب شكلك يا عناية ام دمن قريده تشيتكن ام بسيرجي تشيتكن ام تافيجنا فرنيجي برخوشا طعماي كلك خوشا يعني قلتني دبيجو انسان بخوي وتاقو تشخاص بيجي مشي قاسي جو بخوي والقاسي ناي تشخاص بيجي ناي خويا كرن نقول البرين هي نزكي 400 طن ته البرين وته فروتين قالوا
بهتر کیت سنه ونوانکت شن نکودی ممکنه بحث وجب بکنه راستا 300-400 طن صالة شش جهنا يعني ام جهيجو امانا بخودي تكن شفت لك هنا در دوري مثلا ميردين باطمان شرناغ جزير نصيبين مديات تفاهي ملطي ما قال زاني جوش برجود في الماصي هنا ام جوارا دشينن يادا او جوتين رياض فرد كفي او شخورا دكن بن زاروكي خراج بن جبوي زاروكي خراج بن اجمالي را مثلا عم ددنا نخوش خانه هنا ددنا وانا اشترى بيجم يعني ولو نخوش خانه انا ايجو مثلا لقنتا مثلا لقنتا باجاره دبن عالم تيج بو زاروكي خود بي يعني دشين ماسي شنجي ماسي بس انك يقولوا قالك جبو بدنا يسن جبو كاريوي هيا بس نخوارن تاني جبوي صغلغا انسان بيجن ماسي هم خوارن يعني جبو خوارن تاني نفكري يعني هم جي وقت بيجي علاج اورجانيك يعني دوغا بطيبتي يعني يقولوا خوزاي يعني وقت بعلاج خوزايه جبر وي هواي ماسي قال لك ماسي جبو انسان باشا جو انسان بخوي نبش بو خوارن تاني بفكري اجبر صالغاي سنجي بسرعه عفوا يعني زماني ما هو لو قلت كردي تركي كسكي جو نهاك هي نهات بسرعه افي ونهاك المتماشات كي قالوا بانغا وتشيش بونا ور نفيدو كان بيتش اي والله بانغا ما ام تخوازن ورن صراحه افي ببينن خوش بناوي ببينن ماسيه ما تعمكن طعما ماسيه ما يعني هين من يعني طعما وانا براسي قال خوشا بس جبي في نخوشيه بتشكي كي ماسي يعني سستاهي هيا عالم دتصهي يبر في كورونا فيروسي يا الحمد لله شو شكرا ميوج يعني امي اشمش بكن جبرجو حكيمه ما اشتر بيجم الصالح باقانيه ما سرفينا قال كي دراوسهن وقال كي بيشكتن هيا ام تخوازن يعني ملط طبي كي وري ام جواره خدمتي بكن وبصراحه ام تخوازن ببين صراحه ما خوشه براسي قال كي خوشه يعني تشغى از وصيفه تمشي طبي كذا كان بوقو خوشه او قاسي وصيفه نفس تناكم صار ام سباسكن وام سركفتنا جوار تخوازن سپاس خوش ساعتا وجه خوش دسته وساق بي لنجي وساق بي ترتا كردي الو الف ظرفتا فا امكانه بدي ما براسيم قال كيف خوش تبن بريز حسين كر مهواني ما بريز حكيم اغر مامبو دبي جهم جه سلطان يا كسي جو بخوازي ور سري افي غرك ور جهم فا ماسيا تام بكي ماغو 400 طن نهندكا الفيدتي هلبرين ولاتين تل فيدي تعما فيها ماسيات كم ام دي كسي جو بخ جوار عافيت بي ودي سغوتني ام دنوا كرم